Sireka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 6 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Twinjiye muri studio kubagezaho amakuru rero ajyanye nuko hirya no hino situation iraye, uko yiriwe, dore ko hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hiriwe imirwano ikomeye cyane. Muri aya makuru rero turaza guhera mu mujyi wa Goma, tugarukiye ku nama y'igitaraganya habaye, turarebera hamwe ibyo Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje muri iyi nama. Turaza kandi kunyarukira muri Mwenga, tubabwire aha anundi ni muri teritwari ya Uvira, tubabwire ko hongeye kuba urugamba rukomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Fizi, tubabwire ko urugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abagera kuri 12 bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barasiwe muri iyi mirwano. Turaza kandi kubabwira ku bitero bikomeye cyane byongeye kugabwa mu Minembwe, abasirikare b'Abarundi bakaba baguye mu ambushi ikomeye cyane yabereye ahangaha mu misozi ya Minembwe. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru, n'amakuru n'undi abayiriwe azenguruka hirya no hino, ariko masa nk'aya tukaza kugira ngo tubibutse uko hirya no hino ibintu byiriwe, ariko tunarebera hamwe uko kugeza ubu ibintu biraye. Mwese rero mbahaye ikaze aho muherereye, nongera kubibutsa kubana natwe. Niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera uterekeho like. Niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa bikaba byari byaraguciyeho, nyemerera ukore subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, hanyuma wemeze all. Mwese rero ikaze, hanyuma aho muherereye kandi mugende muduha ibitekerezo byanyu, mutubwire uko mumeze, mutubwire niba muri kumwe natwe 5 mu kanya gato. Rero reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. N'amakuru tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo, ni bitero n'ubundi bikomeye cyane, akaba ari ibitero simusiga rero byongeye kugabwa mu misozi ya Minembwe, bigabwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 6 Kanama muri uyu mwaka w'2025, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ryagabye ibitero mu duce dutandukanye dutuwe n'abanyamurenge twa Amibunda na Rugezi yitwa mu misozi miremire y'Umurenge ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko agace ka Mibunda ko muri teritwari ya Mwenga, ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye ibitero mu gace kaho kitwa Marunde, zikaba zabitangiye hagana saa 11 za mu gitondo. Nyuma yaho imirwano yaje gukomeza, ariko bikavugwa yuko ngo umutwe wa twirwanaho n'abarwanyi ba mama 23 baje kwirukana aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bakaba rero ngo bahungiye ahitwa mu Gipupu, ari naho urugamba rwaje kuremera kugeza ku umugoroba. Biravugwa ko abarwanyi ba mama 23 bari kumwe na twirwaneho baje gukora ambushi, akaba arambushi bivuga ko ngo yaguyemo abasirikare bagera kuri 6 bose barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bamwe mu batangabuhamya cyangwa se mu baturage baherereye aha babonye by'iyi mirwano, abavuga yuko ngo abasirikare
bavuga yuko ngo abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bashwiragije bagahungira ahitwa mu Gipupu, akaba ariho rero ngo imirwano yaje kubera, ndetse ngo ikaba ari imirwano yari ikomeye. Ibindi bitero nanone by'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo byaje kugabwa mu Rugezi, ni muri teritwari ya Fizi, nyuma ya saa sita z'amanywa yo kuri uyu wa gatatu kugeza n'ubundi masaha y'umugoroba. Urugamba rwari rukiri urugamba, amasasu yarakiri imo guhererekanya. Abaturage baherereye muri bice bya Rugezi bagira bati ahitwa Marunde umwanzi aracyakomeje umurego, akaba rero ngo barimo kurasana. Bakavuga yuko rero ngo twirwaneho na M23 ngo barimo kurasana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru avuga yuko ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR ni ingabo z'u Burundi ngo mu kugaba ibitero mu Rugezi bateye baturutse mu nshe za Agasiro na Kabanjo no mu bindi bice byo mu Rurenge. Kaba ari mu gihe ngo abagabye ibitero mu Marunde bo ngo baturutse mu Gipupu. Iyi mirwano yongeye kuba mu gihe no ku munsi w'ejo, no kuvuga ku wa kabiri, nabwo ibitero bikomeye by'ihuriro y'ingabo za leta ya Kongo byari byagabwe mu gace kitwa Irumba, ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Ariko ngo ibi byaje kurangira twirwanaho n'umutwe wa M23 bafatanyije ngo babisubije inyuma, ndetse ngo babifatiramo n'ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu menshi. Amezi 3 yarashize mu Minembwe no mu nkengero zaho hari ituze, nubwo rimwe na rimwe ngo byanyuzagamo hakagabwa udutero shumari, ko nibura ngo hari hashize ukwezi n'ubundi ngo hari hashize ibyumweru bigera kuri 4 n'ubundi ahangaha ngo hagaragara agahenge. Ibintu rero bikaba byongeye kuzamba kuri uyu munsi, ibintu bikaba kandi byongeye gukomera nyuma y'uko n'ubundi ahangaha hongeye kuramukira ibitero bikomeye cyane. Magingo ayangaha hakaba hataramenyekana abaguye muri ibi bitero, gusa byumvikane ko isaha n'isaha n'ubundi nibaramuka bamenyekanye natwe turahita tubabagezaho. Reka rero dukomeje n'iyi nkuru twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, umujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma hongeye kubera imirwano ikomeye. Ntago ari imirwano, ahubwo aha mu mujyi wa Goma habaye inama ikomeye, akaba ari inama yatangiwemo ubutumwa bukomeye kandi buremereye cyane. Komanda wa gisirikare ukuriye ingabo mu mujyi wa Goma yafashe ijambo muri iyi nama yabereye kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma, muri quartier yitwa Mabanga, muri komine Karisimbi, ni mu mujyi wa Goma indani. Umuyobozi wa gisirikare rero muri uyu mujyi wa Goma yagize ati tugomba gushyira iherezo ku bagizi ba nabi. Ntimubona impinduka zagezweho muri uyu mujyi wa Goma? Ibi byose mugomba kubigiramo uruhare, mukajya mutanga amakuru aho mubonye hari ikibazo, aho mubonye hashobora guteza ibyago kuri bagenzi banyu, mugatanga amakuru. Ibi ni ibintu mugomba gufatanyamo n'ingabo, kubera yuko mu gihe mudatanze amakuru abarwanya bazaza babatere, kandi bizarangira namwe umutekano mukeya ubagezeho ingaruka.
nyuma y'uko uyu nguyu rero ahawe umwanya agatambutsa ubutumwa bwe, Liyetona Koloneli Wiringoma nawe yafashe umwanya agira ibyo atangariza aba baturage. n'abaturage bari bakubise buzuye. ni inama kandi yabaye kuri uyu wa gatatu, ikabera kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma nk'uko nari maze kubibabwira. Liyetona Koloneli Wiringoma rero yagize ati igisirikare ni icyanyu, mukiyumvemo mu gitabaza aho muhuye n'ibibazo, ikindi kandi mufatanye nacyo. yagize ati mugomba gukorana nacyo mukacyizera, mukakigirira icyizere, mwaterwa mukabatabaza, hagira ibibazo biba mukabahungiraho, kuko ni bene wanyu, ni abavandimwe, ni abantu nkanyu, n'inshuti zanyu. kugeza ubu ni amagambo atangajwe na Liyetona Koloneli Wiringoma. dukomeza tubabwira, yakomeje agira ati kugeza ubu muratembera uko mushatse, muraryama amasaha 24 kuri 24, ni ukubera umutekano. uyu mutekano rero mugomba kuwugiramo uruhare, mugafatanya n'igisirikare cya M23 mukakiyumvamo kandi mukagerageza gukorana nacyo. ngibyo rero ibyo twagarukaho. hanyuma kandi nimunyemerere twerekeze muri teritwari ya Fizi, tubwire ko urugamba rwambikanye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na M23. abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe muri ibice bya Fizi, bikaba abyaje kurangira bagera kuri 12 bose bafashwe matekwa, bikaba arabo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. bikaba bivugwa kandi ko hari abandi bagera kuri 12 barasiwe muri iyi mirwano. aba bagera kuri 12 barasiwe muri iyi mirwano biravuga yuko abagera ku 9 arabo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, abagera kuri 3 ngo bakaba arabo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. ni imirwano ikomeye rero, bivugwa yuko yakoreshejwemo intwaro zikomeye cyane, ndetse ngo muri iyi mirwano impande zombi zakoresheje intwaro ziremereye zirimo amabombe, ibifaru, ndetse ngo na drone zagerageje gukoreshwa, nubwo ngo byabaye umwanya mutoya. reka twihuse n'aya makuru tunyarukire muri teritwari ya Mwenga, n'ubundi ni mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. tubwire ko n'ubundi urugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. ni imirwano yongeye kubura mu rukerera rwo kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatatu. akaba rero hari imirwano bivuga yuko ngo yaguyemo abasirikare batari bakeya ku mpande zombi. ni imirwano kandi bivuga yuko ngo yakomerekeyemo abasirikare batari bakeya, nubwo gusa kubarura iyi mibare ngo bitari byarangira, ariko mu kanya twinjiye muri studio bivuga ko abagera kuri 7 aribo bakomerekeye muri iyi mirwano yabereye ahangaha muri Mwenga mu mujyi wa Uvira. ni ibintu rero bikomeye cyane, ndetse aha muri uyu mujyi wa Uvira tubabwiye yuko rwose ibintu bikomeje kuba umwijima w'icuraburindi, ntabwo twatubabeshye, kubera yuko iyi mirwano ngo ni imirwano yubuye kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ndetse kiriza umunsi, ndetse kandi ngo ni imirwano yongeye gukoreshwamo intwaro ziremereye ku rwego rwo hejuru. amakuru rero akavuga yuko kugeza ubu ngubu n'ubundi ngo aha muri uyu mujyi wa Uvira abaturage bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi cyane, ni nyuma yuko n'ubundi bakomeje kugenda bahangana n'ibi bitero, kandi bakomeje kugenda babona uko situasiyo igenda ikomera ndetse izamuka ku rwego rwo hejuru. abaturage rero bakabivuga yuko ngo abakomeje kugenda bahungira mu bice bimwe na bimwe. uku guhunga kwabo rero ngo byatumye n'ubundi
ngongera gukazwa imbaraga, dore ko n'ubundi nubwo tubabwira ko bahunze ariko n'ubundi ni kwa kundi kugenda bahungira mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira, ariko n'ubundi ngo ko basohoka muri uyu mujyi wa Uvira nago byoroshye. Nshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV mudukurikira kandi mukabana natwe, reka mbabwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane mwe mukomeza kubana natwe mukadukurikira, rimwe na rimwe mukatwereka ko muri kumwe natwe. Ndabashimiye cyane rero, mwese mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde. Amakuru ku Ibendera TV nakagaruka ku munsi w'ejo mu rukerera rwa kare. Mwese bye, ciao ciao.